faire les lacets et on va enlever les chaussures.นี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่แถววัดเชียงทองเนาะปัจจุบันนี้ก็มีต่างประเทศมาเที่ยวหลายA me ha fatto ancora quel difetto lì, a parte che è enorme, non ci sta. Poi mi ha fatto un po' di tempo, e comunque no, non lo riprendi più con la cosa. 오랜만에 뵙겠습니다. 안녕하세요. 자, 이쪽으로 오세요. 그래도 볼 건 봐야 되니까.